Biz gün bulunarız baş köyünde nerede yuç kız kardeş kendi adetleri unutmarlar. Берегу вот эти вещи, потому что они пришли к нам из прошлых лет, и они мне дороги. Я пришла к этому выводу в 90-е годы. Ben pek bu adetleri koruyarım, hepsi rubaları hem çizleri toplarım, hepsi bu bana kaldı benim babamdan. Tayleri bu zenginlikler sandıkta durardı ama ben çıkardım onları da hodulanırım. Я подумала, почему они забыты, почему мы, традиции такие были, выставлялись, все. И очень любила ходить на свадьбы и наряжать приданое. И я же вышивала все это тоже, вот это вот все я тоже многое вышивала сама. Baba bize anlattı Gagauz hem Bulgar adetleri için nişanlardı hani onları lazım korumak hem toplama. Biz de bizim uşaklarımıza bu bilgileri veririz. Kızına ben de yaptım çiz. İkisinde açan düğün vardı. Onlar bırakırlar kendi mam biz очень çok severiz açan. Çıkarırız, bakarız gene koyarız yerine. Дети наши, внуки, чтобы помнили, что вот у них. Benim babam Bulgardı, anam Gagauzka. Onlar 50 yıldan tada zeyde beraber yaşardılar. Biz hem bizim uşaklarımız onları unutmayız. 6 лет легко, нет, 54. Kız kardeşlerin koleksiyasında var pek çok kelim, peşkir, çeyiz hem tradisyonel Gagauz hem Bulgar rubaları. Irina Karaman, Vlad Tabachuk, Alexey Gerchu, GRT Haberler.